Ngucanio iguru ria mutitu uyu yanjiriirie na thirikari ya Kanu iria yagaire andu amwe icunji nene cia mutitu uyu wa Mau. Thutha ucio ni gukoretwo no teti wa kana aria mari kuo mathii na mbere na guikara kuo kana marutururwo. Aria mari kiharo iguru ria ndeto ino kwa ihinda riri ni atongoria a gicigo kia North Rift na account ya Narok. Those children in the Mau are not guilty of anything. Kama wazazi wao waliingia pale kimakosa, si kosa la hawa watoto. If such land must be repossessed kulingana na sheria, the government must buy back the land. Lazima si ati tunaomba mambo ya it must buy back the land. Even moving 500 people is not a joke. Moving 1,000 and then moving 10,000, you are moving 60,000. The ripple effect is horrible. No nao atongoria a Narok ni mareganite na mawoni maya na kuga no nginya mutitu uyu ugitirwo uguo ari othe mari kuo marutururwo. Ukianza kusema ukiingia msituni ama ukiingia shamba ambayo ya serikali ama ya wananchi unakatalia huko mpaka upewe fidia, sasa tunaanza mwelekeo gani kwa nchi? Wale pia wako Mount Kenya ambao walitolewa watasema hivyo. Mtu ataingia Maasai Mara National Reserve aseme sitoki mpaka nikuwe compensated. That is a water tower ambaye ni international, ambaye kila mtu hii kitu ikiharibiwa kila mtu atapata shida. Riria riothe gukoretwo na githurano kinene, ateti a gicigo kia Rift Valley na aria maikaraga hakuhi na gicigo giki mahuthagira mutitu uyu wa Mau gwetha kura, na nikio gukinya umuthi gutari gwakorwo na kihonia gia kaimana iguru ria aria maikaraga mutitu-ini uyu. Ona thutha wa ripoti ya ndungu iria yarekereirio mwaka wa 2004 kuga aria othe mari kuu maagiriire kurutururwo niguo mutitu uyu wa Mau ugitirwo.